Tuntuma chuan class 12 commerce subject business studies chapter 5 organizing ti kanzir hawanga management function masaber planning kanzir zo to tuna chuanin apani na organizing ti kha kan envele thungdon ani organizing chu ti hian han soifia do ni langin mishing taksa hianin peng bungsang sang oma nai nang lo tak an na tho hi nang lo vekani mase chu chuan tak mishing taksa risel tak mai asiam tlat mai ani business a po hian na chi sang mi engemaw zatin an thoka an ti tur dik tak an ti khan business thatak mai kha I alo omreng mai ni business organization a hian mi tam takin na chi sang an thoka business goals ti hlotling tura lo coordinate lo siam rema lo ti pum zela kha organizing omze chu anita ni tikhan meaning kan sei zawa atata hianin process kan enanga steps in the process of organizing heta hianin step li oma identification and division of work the group job and departmentation. Number 3 assigning of duties. Number 4 granting authorities and fixing responsibilities te han tan masaber ki han endon tailangin identification and division of work te ani a business organization hianin na chi sang tho ngai te kha enge ti an mu chwa angai masataber mai ni chungte chu thil leile shal te pawh ni theyatin factory nga chuanin production lampang thil siam chwa te pawh ni theya tin sum le pai lampang accounts lampang te pawh khateng lampang accounts lampang te pawh kha ni theya tin bungra nei te siam chwa te pholan dan tur publicity te public relation khateng ang chia kha sum don dan a zir khan chi sang a kha om theita ni khami kha identification an nei phota kha an shiat phota kha angai ta ni apani na hang group job and departmentation ti ni ata hi chuanin na tho tur an identify te kha an han clear felat na in ang khang te kha department sang a khan an han da fel le ta ni entirnan sum lampang hoi chi kha chu finance department ate an da khom ta a tin bung ro siam chwa na lampang hoi ang chi kha chu production department a khateng khanin departmentation kha an ti thin ta ni apalina hian assigning of duties ti ani a na tho tur an identify a department a khan an da fel le ta thlapa kha tu in nge thokang ti a kha an ngei to le ngai ta thok tu tur chuanin eng thiam na nge amamo ang ti te eng tianga thok na nge eng tianga tho tur nge ti zong te kha an han rem fel le ani a thok tu tura an du kha na an petan assigning of duties a kha omtani ta palina han granting authorities and fixing responsibilities te ni a atobera hi chuanin worker tur kha na an pek walin athu nei na le amo phurna kha an petel ngala enge athu nei na le amo phurna tu hne na accountability nge an nei ti te kha chiang taka shatir angai ta ni accountability hanti hi chuanin thil engemaw ati turang aloti lawa khamia khanin ain soifia angai ve thin ani chu ain report na turang te kha accountability ani nang te kha chiang takin an siam lok thin ta ni khami ho kha process steps in the process of organizing how to ni ta adot le hi importance of organizing hi kan en le halanga importance of organizing a hianin a textbook a khanin kan lo en ve thei menga he point paruk ta hi chaw kan han soyenga pakhat na hi benefits of division of work and specialization ani a division of work chu kan shebek to a na hlom kha an han thendara chuan khami a kha na hlom na an thendar te kha na thiam an tho tir le ta ni tian example a soita ilangin table siam tur ni ta ni table kha na hlom khatanga siam kha na hlom khatanga lo da te langin table siam don chuanin thing kat tu turte thing zai tu turte lo not mam tu turte tin heta rong lo nei tu turte kha ngai ta khateng hat na kha division of work om ta a chuan a na thiam ze la kha na an tho tir ta ni kha specialization kan ti chun ta entinami pakhatin do kan kha siam vek don ta se
thing zai te kha lo thiam ta veu ma selangin rong noi te kha lo thiam lo thei ta ni khatiang khan in division of work hi e poim o kha e organizing in aken telani division of work hi chumi ni wang chuanin e apoi mo ani employee ten anti tur thunei na le mo phur na chang taka sheta wang khan na po kha thata kina kal thei pha ta ni pani na hi clarity of relationship te ani a managers ten an na an thchianga an ho tu le an hnuaya om te po an thchiang em ni e chu chuan an na po kha thatakin e a tho tir thei ani har sat na po har san tam tak po kha an pum pe pha thei ani achan chu na thon huna hianin e tunge e ka ho tu ti te anin shat lo chuanin e har sat na tam tak om thein chuan clarity of relationship kha e apoi mo em hei organizing ina organizing structure in akente lakha anitani. Number 4, optimum utilization of resources. Organizing function ani tur ang taka na atho hianin ani tur ang taka na atho don chuanin physical le human resources te alok theang bera man angai ani sumdon na hianin resources is ni oma physical le human resources te na human resources so ming ang khanin mishing labor na thok tu te ti na ni me physical resources ro hi chu mishing ni lo thil dang zong zong kha physical resources ti ne khang zong zong kha a hlok theang ber pai bo engemo bo thla om lova an mananga ya ni khamiani khachuanin cost of production thil an sem cho mana kha alo tla hniama cost of production an hniam chwa alo tlak hniam chuanin price bungroman alo tla hniama bungroman alo tlom chuanin sales alo increase sales increase chuanin profit alo increase khatyang khanin a step ang te khanin optimum utilization of resources hianing thil ken tel ve kha anei ta ni palina hi adaptation to change te ne a business environment hi in thak reng mai politics awangte society social awangte khatyanga in thak reng mai economics awangte in thak reng mai kha ne ani business management po chumi ruala anin thak ve zong chu angai ani anin thak lova an nge chur mai kha chuanin sumdon na kha thang lian thei don lo ni hemi adaptation to change alo oma alo in thak ve zong zong thei na kha organizing hianin aking telani apangana hi expansion and growth ti ani a organizing a hianin delegation ti te decentralization of authority ti te omani chutuna kina hemi zo hian kan le en chaudona delegation kan ti chuanin manager in atnoi mi te kha ni tin at na pa ngai anga kha a tho tir ve thina ni khatiang ani wang khanin decentralization a po hianin levels of management pathuma khanin authority hi semzai ta ni centralization kan shat kha top level centralization to top level a cho authority oma decentralization a chuanin level pathuma khanin authority oma kan ti to kha khami ni wang khanin na thiam an pung ani delegation awang hian na thiam te khan punga sumdon na ti zawan han tumpo khanin na thiam sa kha an lo nei lok thin ani pon lampang mi an company chungchang hrilem lo walak lo ai chuanin an mani hne na lo thok to sa te kha na thok tu ta nan la uchan oi sam takin expansion and growth te po kha an lo nei pha thin ani cha to bera hianin effective administration ani a point ni na khanin en let le te clarity of in working relationship ti kha aken hemi na aken te le hi chu in real bol na tha hemi effective administration hi ani managers ten an na thunei na le mo phur na an shet thiama na sang mi eng mo za tin an thaw kha business ti hotling tua omzenei takin an ti khom thei pha ta ni khami ho changa kha importance ho chu han ta ni to na chon delegation of authority kan lo zir ho lenga nising khan delegation of authority kha kan han sei de thok to hemi omzia chu delegation of authority omzia chu manager in anoi thok ta hne na ni tina at na pa ngai ang chi routine work kha a tho tir ve ti na ani sharing of work with a subordinate kha ani ta ni
kan share reng tur chu hemi a hianin na poimo a tho tir thei lova a tho tir ang thei chu routine wak ni tina ati nge ngai ang chi te baka khanin thuruk ni lo confidential ni lem lo ang chi te tin thiam na big ngai lo ang chi tin anoi mi te na experience an lo nei ve ata na thator ang chi na te kha azu delegate ve thei ani the delegation of authority importance apoimo na hi hansoi ngale langin pakhat na hi effective management ani a manager in ani tin na pa ngai anoi mi te an thoti rawang khan na puimo zo ka khanin a hun tam zok a pek pha thei ani chumi ni wang chanin effective management thazo ka kha alo pha thei ta ni pani na facilitating employee development an manager te na thok tu in apu te na te meng manager te na an tho sak thina wang khanin employee te khan development an nei ve thin an mani nai na ken tel na pa ngai mai ni lo an manager te na an IME te an chunga mi te na an han tho khanin employee te khan development om ve the khami ni kha chuanin promotion te po an tan alo om theya kha employee ta hnanin a thae me mani tin chu me ba ka chuanin an pu te po khan lo pension emo chol te po an lo la thut thei ni an na kha boy om mi alovin business organization khan ti khan a keng tlang zel thei ni a chan chu an pu te na an tho tu ra kha an lo thiam awang khanin chuan pathum na hi helping the expansion of business ani a delegation hianin na thiam tam tak kha a cher chuak ani sumdon na an han ti len du a mundanga vengdanga emo khodanga emo an sumdon ne te po kha han ti len du po ni selangin pon lampang mi na thok tur zon ngai lovin an ma ni lo cher chwa to sa te khan ol sam takin ma an la zung theya hei hi organizing poimo na pakhat chu ni le a pali the hi motivation of employees ani a delegation hen employees te na thok tu te khan na takin a chok phura a motivate ani an pu te na thiam taka an han tho te khan an ma ni a in rin tok na te tin thiam na te a pe a tin khami business organization a khan an ril ru an pe a an ma ni a nge na a sem sak bokani pangana hi better coordination ti na ni a tho ho na tha hi delegation hian a siamani manager le anoi na thok ta khan ni tin na nin trauma wang khanin anin beton ranga an lo in nela tho ho na bo ruak tha kha lo ma coordination thazo kha manager le anoi thok te khan alo pha thei ta tin pasrin hen achieving business goals te ni a delegation in atum ber chu business goals ti hlotlin hi ani chumi ata na siam so ni business goals ti hlotlin ani thein turatan manager khan thil pui mo chu angai to thein turin delegation of authority hi awm pha ta ni achan chu anoi mi te hne na ni tin a na tho tur na pa ngai ati ve ngai si ma se pui mo lo midang pui na an tho thei anga kha a pe khami ni wang khanin thil pui mo zo ka aril ru a hun a pe the khami ni wang khanin business goals achieve a po kha alo all sam pha ta ni so an noi la hian decentralization of authority kan ne hei point china kan lo sei to deu tho kha ni a levels of management chapter 1 akhang kan zir to khan china po kan sei to levels of management akhan top level middle level low level te an oma decision making authority thu nei na hi top level chawa chuan centralization ani a to na kan zir to decentralization authority chu decision making authority thu nei na hi top level middle level low level at hianin an sem zai sa ve kani ama kan lo zir to delegation of authority ne na andang lam na chu delegation of authority chu manager le atnoya thok te nen aning ka rakha anita ni manager in atnoi mi te na kha tho tirani a khalai kha kan lo chin che don ne chanen apoi mo na a importance hi kan en le hal me nga
number 1 here reduces workload ati a managers te workload a kha ati tle mani achen chu ni tina kan si tong khan routine work ang kha a subordinate at noi thok thau kha a tho ti rawang khanin a workload a kha ati tle ma a workload ati tle ma wang khanin na thar local thil pui mo zo ka khan sa takin a hun kha a mang thea kha kha apoi mo na em chu ani ta ni number 2 prompt decision making managers tin te khan an thu nei na huang chunga decision making and how to teron lo khanin an siam thea chung chu emergency apo hianin apoi mo em ani a hun taka engkim thil an ti thei pha ma an lak thei pha ta ni decision making rang takati ngai te alo oma khada han an pu te an han ron kherte angai khachanin hunte an khora la alo tlai pha ve theini from decision making kha decentralization han rong keng telani pathum na hi democratic system ti ni a thunei na semzai semdar ani a thunei na kha mitlem te kuta khanin mitlem te kuta om thina kha atibawani democratic system mitam zokin thunei na an nei kha athat na dang chu ni le ta ni pali na hi effective control over employees ti na ni a decentralization a chuanin managers thena khan authority oma kamini wang khan an hnuaya an na thokte en ko la kha ol samphani chan chu na thok tu te khanin an managers te kha thunei na top an nei te an sheta wangin an thu po an oya discipline po a ol sam ani number 5 here incentives through workers ani levels of management at noiber low level managers te po in thunei na an nei awang khan phur takin na an tho thea engemaw thila lo thlenga ho tu te ron rek me kha thil nin amte lo ni ve thea khamia khan an ma ni tlang tak mai an ma ni thu an han keng an han ti thei te kha incentive thatak mai alo ni a tin paruk na hianin easy specialization organizing hianin apalama kan se tong khan division of work kha akeng tila division of work chu na hlom tender kha ania na tender te kha athok to tor dik takin an tho thei pha ta a specialization po hi ol sam takin alo om thei pha ta ni appoint kha abu mi kha kan soi kim che alo ma serang kha kha chu nang manin in lo enang a thil har sa ol sam te khanen in lo ti ve tura kha chu kan da don ati khanin chapter 6 chu kan zo le ta organizing ani a hun takin toite te in a shifia na kan han soya khamite ngai ven chong khanin han in textbook te kha in lo chiaranga oluk takin thiam takin in lo zir don nya tuna chuan chapter 8 controlling management function nongber kan lo zir don tonga na china khanin organizing kha kan tia organizing kha second function ania tuna han atober na kan kal hal meng hei hi rem chan sok na wangin kha kha in lo muthiam menga controlling a chuanin na tho dan te funga kha standard an siam saberani a meaning le steps in the process of controlling hem steps how hi akal rol tha chawang chuanin meaning atangen hei hi arang lang ngal fe kani kha kha in textbook kha uluk dewin in chiaranga in muthiam hal meng ka ring ol samte in meaning atangin a process hi a sha the halani kan na tho dan te fung standard an siama worker na tho dan kha an han ena an ruam man nangin a thokem alo thok lo ani chuanin a chan an zong chuaka ti chuanin kha khen tinge kan ti dikang ti in ma an la thin ani chu controlling function a chu ani ta ni tho dan an na tho dan plan angin a kalem plan angin a kal lo ni chuanin engi a chan an zong chuaka ti chuanin corrective action ti dik turin ma an la ngal thin ani chuan steps a kha en le ngal me langin ama ka sei tong khan meaning ne khan in ang tlang puya setting number 1 here setting performance standard ti ni a workers te khan an na tho tur business organization in an ma ni atang an be se kha chiang takin an she tur ani a quantity quality standard ang te khan cha hemi standard a hi
and performance standard hi jason khan planning a in base lang pui ni first function of management a khan. Number 2 hi measure of actual performance workers na tho kha I an en le ta ni en tingen na a tho an en le ta a chana pathum na hang comparison of actual performance with standard heta he standard an siama number 1 a number 2 a hianin actual performance kha an measure le ta ni bisa number 3 hi chan hemin point number 1 le number 2 hi an compare ta ni an khai khin ta ni an standard angin an actual performance an na kha akalen ti kha an en ta ni achang chuanin an standard angin an te phung ang khan an te phung an lo siam lok ang khan an plan ang khan na akal lova chuanin deviation hi alo om thin ta ni deviation hi ani tur ang ni phalo ti te pona sai thenga heta chu an standard angin ani phatalawa deviation alo om ta a chuan deviation kha an analyze ta ni an hanzir chiang nga tinge deviation hi alo om a chan te an hanzir chianga so a tobera chuan taking corrective action chuan deviation kha en tinge an ti dikang heta plan anga an kal lo na chan standard anga an kal lo na chana kha na thok tu an tlem wang te po kha alo ni the ni khamin kha chuanin taking corrective action a chuanin na thok tu anin da bel don ta ni kha controlling process chu ani ta ni meaning ne kha nakal ko pa kha ol sam taka kan zir thei dan tor chu ni ta ni ti kan chapter 8 controlling kan zo khati zo nga kha kan ti thei chu ni a thei pa to pin abu tein lo chiaranga kan hemi kan nei te kan thil kan program te in tan trampui to khata kan ei ka be se